Sambian magilawi di terakhir bodin nana. Telah jahil lah. Kemunjek bengal kering sepona. Anan gue laku guru males ki apa kun bengal kembian. Masuk. Tetimbian ni kamu teroba aku sebutran, namun botran sambian terong abdi ka sambian, tahu sama teruat, petepat dengan sambian, ku sambian kering sepona, ku sambian ka kuruna, weslah tambahin solawat kela, tambahin sedekah, insyaallah tengah hajan di apa tu saya bagus. Betul? Mun kering sepon je bangal lah, mun diandi bah menulis sebuah kulkas, embon datoi patabar, selama tokola tiba keluar. Bener. Mun gemet tua ke? Pada. Pangucap. Mun kering tua gulang ke. Keng gemet tua punten. Lu gelo. Lu. Anapa? Cek tak norok makanin. Cek tak norok lambak mata dung gula. Cek tak norok lambak ngilai gula. Bah, saya ngilai saya kebelum tedung terus apa? Mian mak setengah hati. Embian mun siap nerima laki na, embian mun siap nerima bini na, berarti kutu siap nerima ring sepo sekeduanya kan itu. Wah, YouTuber ngocah jangan ya dek ya, jangan. Oduh, jak mun bedereng sepo na bang ngocah, senga. Embuk du malam na lemari beri, cak beri boleh. Ya Allah. Mau nembuk ni hakikat tak kira mintaan mun ke anak. Korleng lu ini ngaki dulu. Korleng ngabas na anan tak atau karan, ngabas na anan pada sehat ban poi kompoi, lah cukup lah. Bener. Kenggam, magulaban sambian se baroka mon abak menika tak tahu abri kering tua. Cetek king ngagulaban sambian, deren ngagulaban sambian di ring sepo dua. Ikirikan kerasakti apa? Mun kerasakti itu kan keluar dari batu, mun gulaban sambian bedi keluar dari batu, diproses. Betul? Sehingga mun abak ni kan memproses anak belum tentu detik, yatina Allah detik, salah detik di bodina. Paski saya ngapolong atedung baabon lesoh iempan sanla sakit ning panas tak tidung sekali abak norok tak tedung pas sampai dalam matur ke Allah padahal pematur salah aja ulangi boleh ya Allah anak abdi na sakit ketiga dinto ngiring porok abdi na kepasakit Qur'ana beres la aja daya la jangan ya dek ya jangan Allah. Mbian cak mo jangan senika. Mun kering siapa sing ngempenanan. Eston guru sebuah ungkapan terlampas dari saking nisar ke anak. Maki saking nisar ke anak. Ampun jak senika. Nyon paberes ya Allah. Nyon pasihataki ya Allah. Senika. Tikal porop kapten. Allah. Ya porop deki bah gentang. Keng mo ni bagi soltokan ni. Dujak ring anak kalis macan orang sero sedot sedot embuk mau nepan tak kerja pandi anak bini sedot jadi lah mau yuki baga dokter eko mau nembut nika ngebiakin binian nika anggota beton saya paling ikat odu si ban binian bada sampai apet rampet saya totok capon di anak maki pengajian maki banyak orang keluar demi sera anak mun di depan di mana yuk tak bisa saja ni kembo malah sedar kembo ibadah sedar meduja embo ni luar biasa wahai para bunda cek cor debu mun ka anaan polan jek mustajab pembian embian anan maki cek melerok kuruk cek melerok langsung dinenak bentar detiring mul jago laku dak nikah kah tak bela cetak mencong
Harusan bela ungku bah lemah. Tabrakan bah bela bah aduh bah tuat. Ya Allah, napa salah abtina? Maka sampai bela aja dengan abtina tabrakan. Mun bah kok jaban malaikat pret iku. Tak ingat ocak nambah. Ngas tete bombo. Tina, bagi gendeng je bang ocak. Ocak gendeng bonjong. Cek gendeng bonjong. Ya jen gendeng lu. Cek itu aki menolong. Gendeng bonjong. Meler bonjong. Itu aki menolong dan meler. Ya, sekeset lah dateng. Dah iya bah, ya tahu sang ocak meler. Sekeset lah dateng. Alhamdulillah nah. Datang dim aja jadi. Dah 2 hari ya tamu deh. Ya Allah, tang dim mabaan. Apa bocah kau gentar main? Iya. Selake bang. Anan ring lake bang ocak. Letih ni tahu sasa susah ni. Cekok tak bini tak kering ngandung je ikwa. Bah. Mungkin tak kering ngandung mon. Mengandung. Tu aki. Ambian mun aja gak potran aja jaga diri fisik. Tak kira mampu ambian. Anak main domba main drum game dah. Tak kira mampu dah. Dari mah tuain. Fatihain. Tapain. Insyaallah. Jaga ban Allah. Demikian pula anak kita ni kan Muhammad Haidar Hadik melar muka terjaga sarang Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.